megalayapost.news. Kalong sisa kesengi kepada Bagajing Kemen ban Aiman Sim ya kinong tre agan wadi. Kata hadin bo menteri ramba kajela ukon rat kesama. Menta kesengi ulasam daki mobile phone ya kinong tre agan wadi. Haka jingalang kebalalong hapo ke St. George Higher Secondary School Samanda East Garo Hills District. Haka ni jingalang kinong tre agan wadi nak keleng gibenta jongka East Garo Hills District. Kilai don nang bat kilai opdiang ya ki smartphone. Lasa kilaro haka ni kesengi do menteri sarkar jela ubak pol lengdo menteri katnat social welfare bat Marcus Marak. Menteri Katnat PHE nalor kiwe-kiwe ki officer. Haba keren hakani ke jingelang menteri rangba korat kesama ulong bakini ki smartphone kini harap ban penbahas susu yakarkom trekam baki jing syakri jongki nong tre agan wadi. Ka Ministry of Women and Child Development kala pelaj besar nri kulur tengka ban thet kumban nri wajar cispa nri pu arteli ki smartphone namta kini ki nong tre ban kersan yaki haba ki tre yaki kam kum ki agan wadi. Kini ki phone kin penduna yaka jing per haka jing nang start digital bat kin penbahas yaki jing syakri laong menteri rangba. Menteri rangba ula pentip bro baka portion up ada bu lupa hakini ke smartphone kenang bakini ki nong tre agan wadi kin penrekam ban tap iki data bagi jing tip mat ban pendep bro iki pat ki kam by day bagi jing trekam ban per scam ya ka jing pek ngor bagi jing trekam jong ki skim per jong katnat social welfare hakani ka sengi nakaliang menteri ramba ka jala ulali ru ban plino ya ka jing te building jong ka St. George Higher Secondary School kabadon hapo Samanda East Garo Hills District. Screen also ya building ko info soalnya tersikin maya ni building ada. Tapi yang ansuni purali secretariat yang design maksud tu tender bah ukaha ada yang antisan sini di sepo yang tender kubatsa award kaimun kamang ko bekan sa atsingat ke apa singo dah la pro kolapsi pro so pini plan ko padiam si tapi jinsabo plan ka aham luar charchito pro kolapsi de chujawa ande ana plan makko tan ke thariye mo tahu ya sasa sokbonga pro ni project sa ini meni ko chga machuta on sense planning ko tendering ko wani se kono jakram kinge wade ansini convention center turani the tao convention center wapa pro sokbonga ni project yani kamde already kamera ko niya megalayapost.news.